Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biyag, ag progreso! Kastala ti biyag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng iti biyag! Ano sirigen? Ket makapalik! Ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amaseknan! Kastala ti biyag! Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon Kastala ti biyag! Ket ita adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo Kastala ti biyag! Kumusta di paspas mo kung mabalasang ditadaya ani Lisa, si Karikay? Awan tatang. Anya nga awan? Amom, Rikay. Awan sir-sir biti kinatarakay, no, agkumag-kumag ka. Mabainak nga men, no, may sak ama pa nagdaton kini Lisa tatang. Ay, sos. Aram mata, bain baga ka manin, ako na. Nagpintas ni Lisa tagadaya. Ang mga numaagaw pa iti sabalin, wag kapoy-kapoy ka. Saan abalin atatang? Kurso na daklaonay ni Lisa. Isutin nang ring iti nakaturog a pusok. Amom nga ibagaday tanggam ko magkamay. Ni tatang mag... Di kag babae, no, agmay-may saka amapan agdaton. Ipakitam ang malalaki ka. Awan ti puli tayo akapoy. Kaya't kumot ni Ricky tanatarake, kabsat donato. Ay, ura siya. Kaya't kamot ngagbalin nga palayan, kabsat santang. Kasladaklaat ka. Pudno ti bagbagak. Nasingpet kayo nga may na pamilya. Iswa kaya't kumot ama ikamang kumatipotot ko ani Ricky. Ko magsamot ngamin ni Ricky. No kasangsango na ni Lisa. Pulos adimot ten agsao. Diyak manam mo iti dayjay apotot ko. Di naklamatultulad nga amana. Alirto no panggap iti babae. Ay, nabayag mo ten apimusay day di asawak. Iswa kasapulak mo ten ti kasimpungalak. Anya? Daytay kain narakop ko kumamit no madanon ti parbangon. Kanayon ngamin na malaminak iti bigbigat. Donataw. Ay kaasyak mo't ngagbibiyag. Tawan man lang mangiluto mo't iti kanag. Anya? Nagagetak mo't amapan iti talon. Ka't siguradaw. Santo nga agbisente asawaat no bilang. Ay sige, Donato. Panawan ka pa'y dito'y paraangan. Mabit lang! Di na ko lingkas-kasaw. Pimanawan. Kadyak pailan na ibuksilan kumati ibagak. Di ka unay mang namnama. Taiti udi na. Nasakit ti ibunga na. Kastala ti biyag. Ulit-ulitak mo't nga ibaga kada kayaw tatang. Matayak laki din o mapukaw kanyak ni Lisa. Anya nga ron ti aramidam itarikay. Mababayin ka mat no nakasango kan ni Lisa. Di ka mawawatan. Mangnamnama aklat ta nga ayatan nakmat ni Lisa. Nguray, saan ko nga ibaga nga ayatag? Laglag. Adamot ayakasta. Kasano nga ron asong batan nakati babae no di mo matarman, alaman. Marik na namat siguro, ititigtignay ko tatang. Awan tinasayat at turungan ti saritaan tarikay. Ay, nutok mum ka. Mapukaw to ti babae ken ka. Nimbagarabi, Mading Lisa. Kinaduak lang tigayem ko nga umay mang pasarken ka dito'y balayaw. Naimbag nga oras mo, Lisa. Kastamot kada kayo adwa. Ricky, magsawa ka na. Ibagam ti gagaram kini Lisa. Mapainak ba't ng bitaw?
Anya ka diti pagkiskis si iman nyo, adwa. Ricky, Ah, Bitoy. kwa, ading Lisa. At da kano ibaga ni Ricky kan ka. Anya ti ibagam kanya, Ricky. Ibagamon tani, rabiin. Kaya't kunti maturog. Kumusta kan nga, Lisa? Nasaya atakmat. Si Kangay. Kaslamat laeng ken ka anasaya at Lisa. Ne, di ka mo't nagsao, Ricky. Saksaklo tumatlatan ti dakulap mo. Maturog kan, Lisa, rabin. Anya? Ricky, kunak man no adu ti ibagam kini Lisa. Agprak-practice ka pa yung ngaro di tay. Bitoy, makasingata laeng. Agawid taki din. Anya? Ay, Lisa, pasensya kan ading ka. Jak kayat amasinga ka. Iso, maturog ka lang ngayon. Apay nga gisem-isem ka ngagmay-may sa. Kas kala nakaangot itis bunuang may. Dahil sa tiulom, Maragsakan naglaeng nga nakakita kini Lisa, idirabi itarang. Laglag. Imbaga kanyak ni Bitoy, anagawid kay Adagos idirabi tawan na ibagam ka ni Lisa. Mapainak ngamin amang singakin kwa na. Tukmam ka talaga, Rikay. Wano, bakla ka, Sana ka bakla tatang. Mabainak ka talaga. Siyempre, no, ay ayatom ti may sa babae. Maawatam tirik na. Baga na ngamin na makaturturogan. Iso nga, himbaon ko mutan anapan naturog. Ha, jaski ka. Awan sir-sirbim anatarakay, tatukmam kamay. Si kamati makagindan ko nga umay dito itersina, kabsat santang. Gumatangak ngamin iti bitchen. Tagluto ak iti sidaan mikin ni Lisa. Ay, kasta aya. Ay apag isungaron kabsat. At na ipadigukkan ka ana imas amasida. Ha? Nagtinulak itinitib amano. Uray nak ije balayaw. Tay nakto itulod, Ay, uray saan, Donato. Na. Kababain mo. Ang mga nukurang pa'y kada kayo ti sidaan yaw. Ay, uray saanan nga agsida ititinula ni Rikay. Tinapatagkat makasida kayaw. Anya? Ay, gumatang aklabit iti asukar may kabsat santang. Uray nak ije balayaw, taiyag konti ipadigaw. Nasiputak ang nagpadigo kay di ayanda na nasantang, Tata Donato. Ay, nasiputam gayam, Bitoy. Tata, si kansamo ti makasilo iti puso ni Nana Santang. Angam ni Ricky anatarake, pulos ngawan sa tinamnama na kinilisa. Kumagamin day dya putot ko, Bitoy. Nakapoy launay. Panagkunakat, mayatmat ni Nana Santang, Tata Donato. Ha? Apay anak ko nam tikas ta, Bitoy. Nukit kita tilanga yung agsarsarita. Nakapagpagkat ti panagkita na kan ka. Aya. Bagay kayo, Tata Donato. Ay, banat. Apay asikati may dito'y balay, Bitoy. Ayan ni Ricky. Imbawnak ni Ricky. Adda ka no idanon ko ken ka, Lisa. Anya dayta? Ibagak ka no nga ay ayatan na ka. Asikala ang ti babae itibiyag na. Anya? Anakasagana ka no amang ikalay sa ken ka, iti anyaman nga oras. Daytoy matiidanon mo kan kuana, Bitoy. Anya day ta, Lisa? Saan arumbeng asika agayam na ti mangidanon iti kayat na nga ibaga kanyak? Saan laangan nga agpakpakita ni Ricky kanyak no kastamot laeng ti ugali na? Nagsakit mo tanday tangay baga na kanyak, Bitoy. Saan ka kanon ngagpakpakita ken kuana? Awan kanupay sirsirbim alalaki. Taindalan mo kanyak ti ibagam kumakin ni Lisa. Tukmam ka ngamin gayam. Marikrik-nak pa'y akayat nakamot ni Lisa. Ngam talaga ama nagbabain ka ngamin. Inton maminsan, iturturad kon gayab. Jak kayat ang maagaw pa iti sa bali alalaki ni Lisa. Aramidam day tariki. Tapno at dagunggo nam anataraki. At daman lang ni Manong Bitoy, insan Lisa. Apay na ibagam dayta, insan Adora. Nila ko man Manong Bitoy, tagdaton kan ka.
Kumagmat ngamin ni Manong Ricky. Sa bagay, husto ka. Adamat basit lang nga ni Bitoy. Nukas pangarigan tagdaton kan ka ni Manong Bitoy. Kayat mo kadimat, insan? Ha? Awan dakas na no ni Manong Bitoy ti agdaton. Tanagagatmat day jay alalaki. Nagado ti taraken na abaka. Kan nasingpag. Naimbag nga oras mo. Santang. Sabong para kan ka. Ha? Sabong mati karabasa. Donato. Ay, wan. May mayat day to yan ng tirusas. Tatirusas, madadaal. Kan saan amasida. Ang to'y sabong ti karabasa kat may dengdeng kan masida. Agyamanak, Donato. Magyaman akmet ay nawat mo ti sagot ko kan kaasabong, Santang. Mala, mabalin mo ti agawin. Anya, sang-sangpet kan jak pala na ibaga ti kayat ko kan ka pagawi din na kaon. Ado nga may daramitak ita. Aglabakan agsagadak iti paraangan. Ay tulungan kan nga aglabaken agsagad. Kabailak nga aramiden day ta, Santang. Mangibabain kayo, tatang. Tapay ko ma. Agasay, nangisagot kayo kiti niti sabong ti karabasa kin ni Nana Santang. Awan ti amok adakas iti naramid kaw, sika, Ricky. Agdat-dato naklaang ka ni Santang. Hindi kayo talaga, tatang. Napintas ni Santang. Kayat kong agbalit nga asawa. Kastala ti biyag No awan tinamnamam iti anak na apagdatdatunam. Siyak, at namnamak. Anya? Agbalinton nga inam ni Santang, no aklodan na ti ayat ko kenkwana. Armungkit din ti kasinsin ko ani Lisa, Manong Bitoy. Ha? Ay, sana mabalin, Adora. Ne, apay ko maasan ang mabalin. Niri kiti agdatdaton kini Lisa. Jakmat kahit nga agriri kami kini Ricky, gapo lang iti babae. Nungay ibagak, akayat nakamot ti kasinsin ko. Anya? Wan, iso nga agdaton kan kini kasinsin ko Alisa, Manong Bitoy. Sa dino ti papanambitaw, nakapulis ka, Mike. Na. Kasta unay ti sanger ti bangbang luma. Di talaang, Ricky? Dan sakit di paspas mo gayam. Ha? Kwa? Napintas ka di babae? Wan, napintas. Siksi kan napudaw, Ricky. Nana Santang, kumusta ngay ni Lisa? Ay, nasaya at maatrike. Apay ka day. Umayak tog pa siya rin balayo inton rabi Nana. Ay, kat, adalatakan ka. Pumasyar ka latta. Ay, kwa? Mabay nagsamot tayo. Anya? Makitan to, no, umayak agpasyar inton rabi Nana. No, kadwak ni Bitoy Sanak siguro ang mabaen, ta kadwak da jagayem kaw. Nakapalas ka mo, Ricky. Sa dinot papanam. Ne, oray da kayo matatang. Nakapulis kayo, mate. Sa dinong iti papananyaw. Ay, una yan. Pagdamdamagan ka, damagan nakmay. Mapanak iti balay da Lisa, tatang. Mapanak mo't ijibalay da Santang anak. Ni tatang, mate. Agidang takit din, ama panagdataon. Di ka mapan ijibalay da, tatukmam ka mo ilaang. Awan tumot lati maibagam ka ni Lisa. Ay nagalas akitaan no agiddan ta mapanagdaton ijibalay da. Ar-armak ni Santang, ket ar-armak ti anak na ni Lisa. Ay maday, maturog ka langan, Ricky. Apay nakululi magkari kay, anya ka diti parikot mo? Jak na danon iti rabi ni Lisa iti balayda. At da kanon napananday ti gayem na. Anya? Rabiin nga inuray ka ngam saan anagaw-awid. Iso anagawid akmat na. Ay, saan nga mo ni Ricky asakti kadwa ni Lisa idirabi? Sapay inturturid kun ti mapan iti agmaymay sa. Ta di mo matsong batan ti text ko ken ka. Ta kadwain nagkumamat ang mapan iti balayda. Kwa?
Awan tilod ti cellphone ka, iso adi ka nasungbatan. Inuray ko laing ang amalpas nga agsarita da tatangkaw kini nanasantang. Ha? Kayat mo asawan? Naggiddan kayo anapan nag-aaram kini Tata Donato? Wen bitaw ay na, napingat niya agdaton ni tatangkaw kini nanasantang. Urmurayek ayat nagmuti na samit asong batmaw. Iti idagtaton ko nga ayat santang. Pasensya kan, Donato. Awan ti mauray mo asungbat kanya. Anya? Ni pailaeng agusto nga asawak day ayatan. No pa'y nabayagan apimusay. Iso pailaeng ti adda dito'y puso. Anya? Kunak man no danamnamaken ka santang. Di ka unay mangnamnama, Donato. Gaputan na singpet kan mayat ti ipakpakitakan ka. Ipagarup mo matan nga adda pa naggustoken ka. Anya? Tinadursok kan ayat. Awan manamnaman na, Donato. Iso apakawanin na, no pinaay ko, ti ayat mo. Asino ting kapasyaran, Manong Ricky? Ni kasinsin mo Alisa, Adora. Ah? Ay, awanin at mapasyar mo. Anya ti kayat mo asawain? Napan nag-date da Manong bitoy kan kasinsin ko Alisa, iti bagyo. Ha? Agayan ayat dan kat napagsaritaan pa yan ti kalaysada. Anya? Ay saan? Ay saan na mabalain? Ay, nagsakit ti babaay. Awanan ni Lisa, tatang. Kayan ayat nan ni bitaw yagayim ka. Una yan, nagsakit ti kastaw. Kasla kayat kunti matay anak ka. Uray siyang betatay. Na. Agpadpada tayo ti marigrig na. Ngumawanan ti maramidan tatatang. Agsanuong talatan Gindantan na nga sa noong anak ka. Malagip ko tayo imbagayo iti kanyak tatang. Anya day ta. Di ka unay mangnamnama. Tatiudi na. Nasakit ti ibunga na. Kastala ti biyag at atang. Nagsakit ti babaay. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Di ka unay mangnamnama. Ta iti udi na. Nasakit to ti ibunga na. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyag! Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimet direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastalatibyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.